Yaki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hak Adri Uno Opera Arjar Pausan ke Drugs Reduction Elimination and Action Mission. Lani ke Dream Meghalaya, kerapin long ke Jingalang district level. Banyak keran kumno banyak kuntma persya ya drug. Kadi ke Jingalang, kelalong ke district library auditorium mentong Jawai. Hagan ke Jingalang laidan lang director ke Dream uba FG Karchiyeng. Kita khot ke Dream u addition deputy commissioner Jawai. Ka district social welfare officer, wiki officer haringkan ke Jingalang kiseng trimon ngau bha per kinoi lam na ke ilaka, kinoi lam shnong nologataran pulet. Hawakran hagan ke Jingalang uba Karchiyeng uloong ba udrok mentau la dai ke jing ke bakrau tam ha ke emlang sa lang badan kam kirki ban chim ikistin jam ban penlong kum ke Jingalang ban pin ngau tho pai ba. Nyumut di perlok bacan mana kiap nak drug modus. Katu dia sedang profesor apun real entah. Dia kata aju son jumut berbuat akan ke jing. Nah, kita kemensian jawan. Dia ngong leksi kadi jing penyak jung play ba ngalak ban ai biang nak mentah ka ya ajak berdiri jungi ya ki khun ki persa ki jungi. Dia nak kata sasim ti ke dekat. Kini kam kejungi kalau mainly kita lai benda. Kau kam juga dream kedai ke preventive. Preventive kamot ni ke dream mission kan collab kan coordinate mat ke police department. Kumno begini lah kam ni kini ke supply drugs ketahui. Kebaar kedai ke rehabilitation. Ke rehabilitation kumno begini jarak iki balangat kedai ke. Sakawai pada kedai nakaliang ban eye awareness ya awareness lembagi sidong lembagi school lembagi NGOs lembagi ki nong penyak sidong ki seng samla ki baper te kita ki main lai benda te ngan stang so nakaliang polis mas join bangal along IGPC ID mencua te ngatip kata te ka nakaliang polis banga kala don apa ka police department mencua te ngap long in charge ya kikso ki sniffer dogs yung ka you te na ta ngasa ajumut ka sarkar ba lesi ngin da thiet kikso kanirap nak bentagi pulit makinya dai pentel ka te sarkar la menjul ka sarkar ka pai khan arlak ni thiet kikso ya sa Bangalore nak ta how penai march kita kikso tinggi pak kantai ngut ki pulit pada bagi ban train lang mat ki kikso te menta kila adap kita kikso ki dang wan menta dang CTO kila wan pai kila adap full training kila he kila sat ki long special ban train tang ban smayo drugs long kan pen climb ka board dang pulit te bu talasi te ni warlam kita te lashai chief minister so pundung so officially ya police force makin lang terekam te kata kaliang nakaliang bulat ka way pada ni nakaliang government kelapan klan ya ke ANTF ya ke anti narcotics task force te kata lapan klan menta kala long special you la ka jong police station kala long te kala kham penai bor te nalor kata pada ka bor juga police department mat nakaliang sarkar kadai nakaliang ka NDPS nangikem kibriu te tang basulong ba bonsin ngin lakem kibriu tang tangat no si benar kilalai long ka an kapsai ba pin bat palat da te ndai kadon ka an maka sarkar india kala bo pada kadai ka pit NDPS kata pit NDPS beda ka pen bor ka ai bor ya sarkar ba ki police department ba ban set palat system yo briu mendai tang kepala sistem ban kini lu berkhoi ka jaka puta kinu ba syake bo ba di drops kini ke jaka puta kini saya ka bank account te kini ka pen klan ma ya ka board ku pulet te ngayalam ko delegation ngelet sepo Kerala ngelet kan wingut ngelet study stay te ngiape bagi kam ngai khundu lang bagi pulet he pulit nanti because hang tepo Kerala kila ikonon kam ke pet NDPS ka klima
telapon mah kira tap popin NDPS kem gibriu kikni ka jaka kikni ka bank account bar khoi mdon ka yin hap khang ka kni no ka ko te ka klan bor ba kata te kata kalong na kaliang kulit te mentang ila ya le hang ni mentang na bakla nga la saungut mentang kilangat popin NDPS mat sakat saungut kidang don mentang kidang ya ke proses ban pengat kita ro te kata kan de na kaliang gi polis makin kam klan ka bor ka ayu ka ban kam ka jur ka swat di na kaliang rehabilitation beden ni ya keren ni kita gi ni kita mau highlight ni rehabilitation center sana te ka sarkar ka support haknya rehabilitation board ki brio ki sotu bakla ki ong ba ka balik sarkar kam beli ke rehab center te kadi ngakwa pelong saya kira apa ba ka sarkar hi dala dia kanum la penyak rehab center ni ngawa pil ni atip pinai no office pinai for school biji school steng pinwan staff ting 4 wan brio pa wan ông này dia lawan boy kadoi biji na liwa di staff ông dang ni disya na le te ka rehab on penyai kom ta kanum long rehab long at sa kon ta ka rehab pumla ban ong man ploy te ka dei tangki NGO ki balong fully committed ki bala man te ka sarkar ba ka le ka nur kom mong maka sarkar ka taktino ka sarkar ba ka support ye kitu ga NGO ki ba ayu komuni ka breakthrough center ne po literacy katul fully ka support ka government ka ang malay po lak chi snap ya ki staff par pa siulo tingi dan yele menta ban plate show dikui wiki center ro tingi dan ekran ba pdi mentan ro ba hangli la ko gidon ka ekran mi jong ba arrest ro rak follow ka case gi tong ba ka stop mentang lawan ni tingi sia kren ma ni perkhat ba kuno ko mi yele te mentang ni ya persyang ban ya plate rehab center su wiki district ro kat bala ti kata ko ndai ka ba kongsan kalong ba mentan ima na yang so ya keren ba ong ba plasa sisnam poriha dami mula sedang dia ti giplit la mentan i wat la balanti ba dia kumno ba na ai gi kai hapo gi rehab center ba na kimi nang to kin yo ban seng la kam la jam ti gi ya wat la mentan gi vocational training nia partner lang bat ka ITI ka MSSDS ka BITS jungi Father James ternyata nang ta bade ka Don Bosco Technical School kibun ki NGOs ki ba ai ini free training ki ba itu mentangi dan yang tak proses kumno menya ai training mencip haulu senam mulaya ke ITI kelale ai training arlai teli ting nidang yang penting kita kanika addiction jungi drugs ki don ka start ki don ka kamsi menyerap ku bayi jungi tinga thai maksala don mentra bagi khot hi bayi jungi bagi bade drugs makin batai kumnu ban ko bakin hi khna ke bala ha kan ke jungi drugs de kum ka community ru mathai ni don mat kam don kum kita ke awareness program de kum ka district legal services ru ila ele banta bun sin ban ngalawan ok ba ki bun ki rang pa shnong jong bun ki shnong ki awan chakmat step ban pun ai su thu chpang gade jing drugs marpi kani ke jing drugs ka don ka jing ka ka community ka don ka jing ru namar ba ka don ka an ka persya tu brio badi taknya ka drugs su uha ka jika akala de ka kambe an ka don ka sentence lo happen undergo ang nabi pe ki ikna bun ki por namar ka jing drugs ki poi shikiwi ki kambe an ki bakam ki bakam he ndai ka ginong no ka the root of this problem kadi ka jing drugs ki but ila pun sin ki khna de ki la la jir iba mane ongba ki khna shakem ki la ajik si sha ka lo ka vicious cycle ki no mi na po jir ki ginong de ki drugs bere ki la pro ki drugs bere de kum ka ai ki na ban bo slem ki jir de ki mi biang sa ka imang salam ka yin jung ki kam la ban pe ki ka imang salam yim dan any kind of support como orang Islam menebang dan hak hukum. Di kalau kebaik ya berapa
kumno bangin ni manage kini kena bagi mahap yang di drugs, kena mahap bang biang lagi kam bean. Ti bun kapur kelas long muda kini syabah naik kila be isa asuro. Sashi pang kila itu nadukan di kuat ban bam leban di drugs biang. Sashi pang asal kembian, poi biang saja. Dia dapat ikini kena Dengila aku ke imam salang bangin don kajing start kajing solem bangin yeng bangin smooth ho ba kani kajing pang sisa kami ta kajing pang jakamen kajing pang joka jing moju berkhadu biru la dengila banyeng te kadon kala namar ngila ibun ki states ki bala poisha ka kim ba la don jerman ka yin ba di drugs unfortunately yang ya po West Side Hills ro kala sedang berlakukan. Ndai shu ko jo to uprio jo ka tu snong. La de hayeng bahayeng basem bei tu ithang la tin. De hado mentang ngimdon ka facility ne ka strength. Kum ka imlang salam kum kiram basnong ban yarap ikin hibrio bat ban yada. Yada ka community kum no bangin pek kino kina ki balaha ka jing de drugs. Bangin prevent, but kita berahap kumno benyaram. So these are two factors we develop. Tekung ka kuat robon ka pola lagi syakir kini kena tunai ki of small quantity mud bagi use specifically bagi di amadaya lede. Dekat kum ka anjro gajing saja ki ka tunai. Jadi tam hado shisnem lani ka find ka bashikawajar. Kini kena agak syakir buka kini range bagi small quantity ru kadai kena kiba dunai ka aku sasnya aku sahasan dunai kata more mata ki poli ki ladon kiba dunai ka khapasnya ki have a category of children te kini ki kena bon ko por ki warna ka background ka bablong let's say broken family, a single parent family. Ki bamna ban pek ki kena, te ki ha pa ki jins niyo. Te bol ni kini ki ba ha pa ki jins niyo. Ude tang nakadra. Ki syakem, dala syakem ni lapa, ki tu namar pa ki di trans. Te most of the petty offences apa West Jata Hills, ide kini ki kena ki bala di trans. Te ki sapo itu orang itu ki bar kemudian ki ba he ki tiap. Takadon kecing namar kini ki brio dah kila long habitual tika kiu ka kambe anya professional pun. There are certain red areas people identify for West Jata Hills. Police will be in a better position to identify. You know the areas na kila don ki locality and community ki bala kam kiu kini ki badi drugs. Tekung kata tekini ki community ngatrai madani laban yo ekadita. Te halor kini kadita ni laban target kini in the community shua. They maybe with the collaboration of the police, once these localities, now I'm specifically talking about Joa. If we can identify these areas, then it is easier by any target for awareness programs, a target for rehabilitation program. So ko ka district legal services but part of DREAM ni ay ka legal awareness but ni ay ro ka legal assistance ye ki brio ki bedan kam for let's say ki bhai hasem ki baki tho ki ha ka jindi drugs then ki ha ki case by ha ki drugs they kum ka district legal services ro we provide ya ka assistance legal assistance free legal assistance ye ki to ki brio ki bala ha ka ki kam de ka motif lani kejing temu hi jong barok ma itu ketika ka bebas bang hangni tharai ni nang yaklet banya bani sutu ke kejing kerni kibriu ki om drop sniu ra ni ban sutu bo kejing kerni ka sniu aba ya dei bo kejing kerni ha kejing syam dong asimat hi kumbriu laya yang ba ha kejing kerni kan kejing kerni ka di kata ka bakta ya ka longren yang ya ka rukom perkhat kumbriu ba de spirituality dan ni kejing de teng habang ikhat ke habang ni ong ka spiritual ni namot be baka jing de jonga ba blei lan ni ubah lor and the spirituality hanga hi ka de kejing de jonga ba bahayeng bahasam ba ke lang salang ba ki ba ka long ba ki brio hi ba ro khoi ngin de te ka Taj Mahal ru bang de le persha hi ka drops
Mengindete dekat kita jadi kita mengintai rehab center ke belakang ke 5 star tu minum lali lada ke kejingnya day ke bang don kam kerja ke rehab kalau aman repair dia ke physical ki psychiatrist ki doktor ki counselor ki aman repair dia ke mental and rehab dia day ber spiritual kejingnya day ke day berkesnong berkibahayang basam ngasarai kani ke baduna ke jela ke jongi teng habang iong baga west jantia kani kita ke highest number of drug users dan neki is jantia dan neki is khasirs is ngau bit baga de jinge and rengi klep pat ban pet ya kani baga de kabu we should always take the negative part jong ka ka bajia im lang salang kum ka kabu. This will be like an opportunity yang im lang salang bangin kidang na kani ka no kani ka kti ka bani sa akut menta teng habang isa ko akti isyo complain itu complain itu nalangi complain itu kumba kepada nang tu nilai ni kum kay imlang salang pan ngimile bangin to come out of that kti again. We never take that situation ikani ka situation bangidan ngimsim bakali ka opportunity bangile ka sarkar boy kadon ikini ki schemes ki bapero ikini ki naga dream kay ikani ki jingerap ngala banyo ki totally jingerap ko baka dream kala ayani regi ke bangi duna mata ka di kersa dan ni kata ka support nak imlang salam si udrok edik kungahi ladang ngambiang ke support nak yang kesem ladang ngambiang ke support nak imlang salam ladang ngambiang ke support nak snom ngan itu ngai ti hadu mata ngapat kala krihat ni yo bet namang ikam ni yo kidawai ni la ben yo bet ringan itu ngai ti ladang ke support hina ka snom nak imlang salam nak balang nak borok kini ki other factors ngin yo ane nginong poi se itu ukna ala ban len san prosin cari habu nre dawan ke support bagi dan hakim lang salang nganai nuk sai ti kanongra ke kanongra ka lenta por mengali kendu por ki phone ki notification na kanongra ki ong ina ba bari pilai kanongra tingil apa nama ma tan haki kubur ki basniu ba